Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane. uJesu yeza bathandekayo, inkosi sifikile emnyango. Yiphi kathi inkosi esifikile emnyango? Yona liyani yathwala isiphambano. Manje abalungileyo balungisiswa kuphi kanje? Abalungileyo esiphambanweni bazobuthwa yiyo. Haleluya! Uzofika umsindisi bathandekayo, afe umkhohlisi. Kutshoni lokhu? Kusho ukuthi izimfu esilazo ngaphansi kwelanga, imikhuhlane esilayo ngaphansi kwelanga, izimpi lakho konke okubi okusihlukumezayo akusoze kube permanent. It's just for temporary. Uzofika umsindisi afe umkhohlisi. Haleluya! Kubambe khona lokhu, kukholwe khona lokhu, kuphile khona lokhu. Hlala ngaphansi kwesiphambano, ungasuki khona lapho. I-bus stop yabasindiswayo, lapho isitimela sezulu esizadlula sikuthatha khona. Nxa sesiqoqa abangcwele sizabathola ngaphansi kwesiphambano. Haleluya! Nxa singakangeni enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Baba oyingcwele, ukhona ngikhaya ezulwini. Baba, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo. Siyabonga ukugcinwa singabaphilayo, ukubekezelelwa, unikezwa amathuba ukuze sifinyelele ngaphansi kwesiphambano, ukuze singafi ngenxa yokungakholwa. Baba oyingcwele, nanti ilizwi lakho sitolikele imfihlakalo ilizwi lakho. Sifunda ngabo Adamu ababili, indaba enzima, indaba ehlukumeza umhlaba, ukuthi nxa singayizwisisa kuzaba lula, sizalikholisa ivangeli. Baba oyingcwele, sitolikele imfihlakalo ilizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, lizakhumbula ukuthi asitshintshanga, sigijima ngaphansi kwetheme ethona Christ our righteousness. uKristu ukulunga kwethu, akulo okunye ukulunga kwethu ngaphansi kwelanga, kodwa ngokukaKristu. Yikho kusiqualifyisa embusweni, yikho kuyipassport yethu yokungena ezulwini. Akulo okunye ukulunga ongakufumana, okwakho lokwami akusiqualifyisa embusweni, kodwa kukaJesu. Lizakhumbula ukuthi izolo sifunda uRomans chapter 5 uvesi ngu-12, besikhuluma ngo-Adamu wakuqala lo-Adamu wesibili, uJesu. Namhlanje sizaqala ku-11, sithi 12, sithi 13, sithi 14 ka-chapter 5 kaRomans. Asiyifunde sizwe ukuthi iBhayibhili ithini. Ithoni iBhayibhili? Lokhu akunjalo nje kuphela, kodwa siyathokoza njalo kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, khathesi esithole ngaye ukubuyisana. Haleluya! Uyayizwa yini iBhayibhili? Ithi yona siyathokoza njalo kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu. Isizathu yikuthi uJesu sithole ngaye ukubuyisana loNkulunkulu. Haleluya! Bathandekayo, kwathi connection yezulu lomhlaba sekuphukile, sekule communication breakdown ngenxa yesono, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe uJesu. uNkulunkulu wasi-ofa uJesu, owaba yi-connection, wayenza i-reconnection, wasixhuma njalo lezulu. So uJesu lilele elehliswa lizulu ukuze thina izoni sikhona ukugibela ngalo siye ezulwini lapho esasikhona. Uyayizwa yini indaba lapha? So bathandekayo, uJesu yilo lalilele labonwa nguJakobe endaweni yaseLuzi. Nxa wayelele, iBhayibhili lithi waphuphilele, elalilesihloko esifinyelele ezulwini linyathele emhlabeni. Kahle kahle ileli layehliswa lizulu ukuze inzalo ka-Adamu bonke bagibele ngalo. Akule elinye ilele ongagibela ngalo. Hayi, asigibeli ngemithetho elitshumi, hayi, asigibeli ngemisebenzi yethu, hayi, asigibeli ngokuba ngamalungu ebandla, kodwa sigibela ngoJesu. I-ofa yezulu yililele elehliswa lizulu. So sithola ukubuyisana loJesu. So uJesu isolution ye-communication breakdown iyabuya khona, ilethwa yisono. Uyezwa yini? Asambe levesi lesiyifundile izolo, nguvesi ngu-12. Ithi yona, ngakho-ke njengalokhu isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, one, lokufa ngesono, njalo ngale indlela
ukufa kwafika ebantwini bonke ngoba bonke bona. Uyayizwa yini indaba lapha? IBhayibheli lithi isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa. Uyezwa yini? Ukufa kwasekwehlela abantu bonke. Ngakutshela ngathi uPaul wayekwazi ukuthi ngokomthetho akuvumi ukuthi omunye umuntu apikele icala lomunye umuntu. Hayi, ngokomthetho akuvumi ukuthi ungelacala ubusuvolontiya uthi umuntu lo lecala mina ngizamfela. Hayi, akuvumi ukuthi uthi transfer the guilty and lesijeziso. Yezwa yini? Umuntu lomuntu kumele apikele icala lakhe. Then uPaul wasecontinue uthi the reason why sisifa asipikele munye umuntu, hayi, uthi yena ngoba bonke bona, okusho ukuthi lathi sawona. Ngakutshela ngathi sawona nini? Sawona ku-Adam. We sinned in. Uyezwa yini? Sawona ku-Adam, sasisokhalweni luka-Adamu ngesikhathi esidle esihlahleni. We participated in that act yokudla esihlahleni. Sasikhona lathi. Uyezwa yini? Ya, asonanga njengo-Adam kodwa sawona ku-Adam. Uyezwa yini? Ibe sesithi iBhayibheli verse ngelika 13 ithi ngeqiniso isono saba khona emhlabeni umthetho ungakaphawulwa, kodwa isono kasibalelwa emuntwini umthetho ungekho. Ngifuna uyibambe kahle, ngifuna uyibambe kahle. Ngifuna uyibambe kahle uverse 13. uPaul kakhulumi nge-existence of the law. uPaul kakhulumi ngokuba khona komthetho, hayi, ukhuluma ngokunikezwa komthetho. Paul is saying before the law was given, sin was in the world. Not umthetho ungakabi khona, hayi, kodwa umthetho ungakanikezwa. Isono sasikhona. Abesesithi yena kodwa isono kasibalelwa ungekho umthetho. Uyezwa yini? uPaul uthi isono kasinjani? Kasibalelwa umthetho ungekho. So ngamanye amazwi uPaul uthi yena umthetho wawuvela ukhona kudala le, ya, even before unikezwe. So umthetho unikezwe uvela ukhona, unikezwe entabeni yaseSinayi. So umbuzo uthi wona abantu babesona yini umthetho ungakabi khona? Ngoba abanye abantu they define sin njengokwephula umthetho. Umbuzo uthi wona njengoba umthetho wawungakanikezwa, abantu babesona yini? Funa ukukutshela ukuthi khona ngokweBhayibheli ibale lithi sin lilama definition awu-2. Number 1, sin is missing the mark. Ya, ukwenza lokho kusemvelweni yomuntu. Ya, isono was in the world. Okuthi ukuthi sasisebantwini ngokwemvelo ngoba we participated in Adam's sin. We sinned in one man. We sinned in Adam. So abantu bahle bawonakala beku-Adam. Uyezwa yini? From there abantu bahle baqala ukona. Umthetho usunikezwa abantu nxa basebesona. They were doing what we call transgression. Ukwephula umthetho. Okuthi ukuthi babe sebesenza ngamabomo bephula umthetho bewazi. Ngilokuzwa abanye abantu besithi bona betolika ivesi leyana, leyazi ivesi leyana ekuHebrews chapter 10 ivesi ngelika 26 lo 27 ithi yona nxa siqhubeka sisenza izono ngamabomu emva kokuba iqiniso sesilazi, kawusekho umhlatshelo wezono kodwa umlindelo owesabekayo wokwahlulela kuphela kanye lomlilo ovuthayo ozaqothula izitha zikaNkulunkulu. Uyabona abantu abaningi nxa betolika yona le verse yezwa kuthiwa ya ukona ngamabomu ukwenza into embusazi, ukwenza into embusazi, ukwephula umthetho usazi. Hayi, ayisikho okutshiwo liBhayibheli. Wezweni vela kula lo yedwa ngaphansi kwelanga umuntu othe yenza into embi engakwazi ukuthi kubi. Uyezwa yini? Wonke amaselo waziyo nxa betshontsha bayakwazi ukuthi khona ukutshontsha akulunganga. That's why bengatshontshi abanikazi bento abazitshontshayo bekhona, balinda balale, abanye batshontsha bengekho. Uyezwa yini? Abathakathi bonke
abathakathayo obaziyo longabaziyo. Nxa bethakatha ayisikho ukuthi kabakwazi ukuthi ukuthakatha kubi ngamanyala. Hayi, bayakwazi. That's why bethakatha ebusuku abantu belele. Uyezwa lezi febe zonke ozaziyo nxa befeba ayisikho ukuthi khona bakwazi ukuthi ukufeba kubi, hani, kodwa bayakwazi bayenza okusemvelweni yabo, benziswa yimvelo, yizigqila zesono. Isono ngamandla agqilaza umuntu. Uyezwa yini? So abantu they transgress even umthetho bewazi. They willfully, persistently transgress the law ngokwemvelo yabo. Mawufuna ukuthesta, ufuna ukuthesta engikutshoyo, landiseleli lodwa, umtshele emehlweni, umtshele ebhekile, uvula isihlathu uthi wena ulisela, wena usela legwama elitshontsha ngozwane, uza kufasa ngenye impama ungakazuyizwe. Enjalo elisela unjalo uqinisile ukuthi ulisela, ngenxa yokuthi laye lokho akwenzayo kakufuni, uyayenziswa ngumaster yakhe. Uyangizwa yini? So uPaul uyaveza ukuthi khona umthetho wawuvela ukhona lanxa wawungakanikezwa, abantu babesona. They were missing the mark. They were doing what they are in their nature until the law came. When the law came, kulapho kwabalelwa khona isono ngokwenza, because they were willfully transgressing the commandment. Uyazwa yini? Asifunde uverse 14 siyivala inkonzo yethu. Asifunde uverse 14. Ithi yona, lanxa kunjalo ukufa kwabusa kusukisela ngesikhathi sika-Adamu kusiya esikhathini sikaMose. Uyezwa yini? Akutsho uPaul ku-first part ye-verse 14. Uthi yena, lanxa abantu laba babengakanikezwa umthetho babesifa. Uyezwa yini? Ukufa kwakubusa kibo lanxa babengakanikezwa umthetho, ngoba babeyizoni, bone ku-Adamu. They transgressed, kumbe they disobeyed in Adam. So sonke abantu akudingi ukuthi sone ukuze sibe yizoni. Uyezwa yini? Kodwa siwona ngoba siyizoni. Umuntu kawoni ukuze abe yisoni. Uyezwa yini? Kawoni ukuze abe yisoni, kodwa wona ngoba yisoni. Uyezwa yini? Umntwana wenyoka inyoka. Inyoka kayibi inyoka nxa isiluma umuntu. Lanxa ingakaluma umuntu, inyoka ingaziluma umuntu, inyoka. Uyezwa yini? Ungayinyathela iyakugamula. Uyezwa yini? So bathandekayo, uPaul uthi nxa kunjalo ukufa kwabusa kusukela ngesikhathi sika-Adamu kusiya esikhathini sikaMose, kanye lakulabo abangazange benze isono ngokweqa umlayo, njengokwenziwa ngu-Adamu owayengumfanekiso waloyo owayeza kuza. Ngamanye amazwi akuvezayo uPaul yikuthi khona kasifi ngenxa yokuthi sesenze kubi namhlanje. Hayi, kodwa sifa ngoba sonakalela koyedwa. Uyezwa yini? Ukufa sakuthatha koyedwa. We participated in that act yokudla esihlahleni sikoyedwa. Sasisokhalweni luka-Adamu sisidla esihlahleni. Uyezwa? Yikho akutshoyo lapho uPaul, yikho akutshoyo. Mana ngichatheke kancane uverse 15 sizwe ukuthi uthini uPaul lapha. Okuningi ngikuchasisile izolo la, lingakhathazeki ngile foundation. Asifunde uverse ngu-16. Ithi futhi isiphiwo somusa kasinjengokwavezwa yikona kwalowo muntu onayo, ngoba ukuthonisiswa okwaba ngesiphambeko samuntu munye kwaletha ukulahlwa, kodwa isiphiwo somusa esaba ngeziphambeko eziningi saletha umusa lokulungisiswa. La sengifunda uverse 16, mana ngifunda uverse 15. Ithi yona, kodwa isiphiwo somusa kasinje ngesiphambeko, ngoba uba ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa. Ikakhulu kwanda kwabanengi umusa kaNkulunkulu lesiphiwo esivela ngomusa wamuntu munye uJesu Kristu. Haleluya. Okay bazalwane, ngifuna ukuyivala khona la uverse 15 lo 16 kaRomans chapter 5. Sizochaza kabanzi ku next audio, so ungasali uhambe lami ku next audio.
Bathi bamba la kulokhu. IBhayibheli lithi isipho kasifani lesiphambeko. Isipho siku-Adamu wesibili uJesu. Isiphambeko siku-Adamu wakuqala. Bathandekayo bamba lapha. Yikho okulemfihlakalo yokusindiseka kwethu lokulahlwa kwethu khona la. Uyabona abantu abasoze balahlelwe into ezinengi. Uyezwa yini? Abantu abasoze balahlwe ngoba benza izinto ezinengi ezimbi. Ya akula muntu oyedwa bamba la ozalahlelwa ukona. Hayi. Kodwa abantu abazalahlwa bazolahlela ukuthi ngokukhetha kwabo, ngokuthanda kwabo, they rejected the gift of God, Jesus Christ. Baphike uJesu. Funda uJohn chapter 3 verse ngelika 18 lithi loyo okholwayo kuJesu, uyezwa yini, ngalahlwa, kodwa ongakholwayo uselahliwe. Whoever believes in him is not condemned, but who does not believe stand condemned. Uyabona ku-Adamu wakuqala bathandekayo, asela choice. We are inborn sinners. We are sinners by nature. We belong to the death row. Singabo kulahlwa, akula choice nxa siku-Adamu wakuqala. Uyezwa yini? So ku-Adamu asikhethi ukuba ku-Adamu, asikhethi ukuba yizoni. Hayi, sizalelwa esonweni, singabe sono ngokwemvelo, ngokuzalwa singabo kulahlwa. Uyezwa yini? That's why kungela muntu ozalwe ngumKristu. Sonke sizalwa sonakele, sidinga ukuchunyayezwa lapho esikhona. Uyabona isimo sethu ku-Adamu akula choice. We inherited death, we inherited sin ku-Adamu. Akula choice, akula dawu lapho. Sonke singabakhona ngale. Uyezwa yini? Kodwa isimo sethu kuJesu uAdamu wesibili. Uyabona kuAdamu wesibili yisipho. Uyezwa yini? Okwenziwa nguJesu, you cannot enjoy it ngaphandle kokuthi ukwamukele. Uyezwa yini? Uyabona ma umuntu angakunikeza isipho, engakuphathela isipho, uyabona isipho ngeke kusikholise, ngeke kusi-enjoy, ngeke kusinambithe sibe mnandi ngaphandle kokuthi usamukele. Ma usamukela ibhokisi lesipho usithatha, yikho lapho uqala khona uku-enjoya. So kuJesu bathandekayo siphepha kuphela ngokwamukela. That's why ngiphinde istatement lesi. Akula lo yedwa umuntu ozalahlela ukona. Uyezwa yini? Kodwa abantu bazalahlelwa lokhu, ukuthi banikezwe isipho balukwamukela. Wonke umuntu ozelwe ngegazi lesono, ya usekulahlweni lanxa ungenzanga lutho. Uko-Adamu wakuqala uyalahlwa. Kodwa kuJesu siyakhetha, siyakwamukela ukusindiswa, siyakwamukela ukusindiseka kuJesu. I-choice yomuntu munye ngamunye. That's why iBhayibheli sithi lona Mark 16 verse ngelika 15 to 16 iBhayibheli lithi lona hambani liye emhlabeni wonke lichumayele ivangeli konke okudatshuliweyo. Loyo okholwayo abesebhaphathizwa nguye ozasindiswa. Uyezwa yini? Okholwayo owamukela isipho nguye ozasindiswa. So kuJesu, in Christ, uyezwa yini? He rewrote our history. Uyezwa yini? So bathandekayo, kuJesu no double lapho. So sonke kuAdamu wakuqala we stand condemned to death. Uyezwa yini? Kodwa kuJesu ngokwamukela isipho we stand legally justified. Siyalungisiswa ngokusemthethweni. Silelungelo lokuba izindlamafa ngegazi likaJesu.
Ngilokuzwa abanye abantu besithi ungakholwa kwenelanga. Uyezwa yini? Hayi phose ngathi ulamanga. Vele uyabulamanga, uyezwa yini? Ngoba kuJesu akushoti lutho, uyezwa yini? Ungakholwa wamukele impilo kaJesu, ayishoti lutho. Konke kukhona. So in Christ we stand legally, ngokusemthethweni we are justified. Izindaba ezimnandi zona lezi. Bamba khona la yikho ngikuchumayeza. La nxa ubulela umuntu, la nxa urephile, la nxa uyisitabani, la nxa uphuza utshwala, la nxa usenza izinto ezimbi, qeda abantu thakatha. Hayi ngiyakuchumayeza ukuthi there is hope in Christ. Nxa usamukela isipho uJesu uyasindiseka. So our position in Christ is a gift, uyezwa yini? You have to receive it in order for you to enjoy it. Kumele isipho usamukele ukuze sikusebenzele kuJesu. Ku-Adam bamba khonapho. Ngithe mina ku-Adam awukhethi ukuba ku-Adam oqala uzalelwa khona, ungakhona vele. Ungokulahlwa vele ku-Adam. Akula muntu ozalwe khona, akula muntu ozalwe ngumKristu. Sonke sizalwa singabo Sathana abancane. Abantu abalahlekileyo, abantu abangelalutho abangasindiseka ngayo. Kodwa isimo sethu sonke sitshintshwa kuJesu, Adam wesibili. Isipho kasifani lesiphambeko. Ngoba esiphambekweni ngale singabakhona ngale sizalelwa khona, uyezwa yini? Kodwa kuJesu isipho siyamukela ukuze sibe ngabakhona. Hayi awubi ngwakoJesu ngokungena ichurch, uba ngwakoJesu ngokwamukela isipho esikuJesu. Nkosi libusise silenzele kahle. Sizochaza nxa sesiqhubeka. So ungasali kodwa elandelayo ngikhuluma ngesihloko esithi uAdam ababili, the two Adams. Ya, siyabonga. Nkosi kwenzele kahle nxa usamukela. Asikhuleke babo ingcwele, siyabonga. Musa luthando lwakho lumangalisayo. Siyabonga ukusindiseka okukuJesu. Sicela usambulele imfihlakalo. Sisindiseke umusa ungakavalwa. Nkosi othandekayo, diliza ilegalism kithi. Diliza ngokuzama ukusindiseka ngokugcina imithetho. Wena nxa wa-off indodana yakho thina bese siphande enye indlela. Rebellion babo ingcwele, diliza ingqondo yolahlekileyo, sisindise ngokwamukela uJesu. NgoJesu siyakhuleka, amen.